Muraho neza nshuti zacu, turabasuje cyane aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Abatameze neza mwihangane, abarwaye mwizere ko Imana ishobora byose ibakiza, aho abafite amashimwe dufatikanyije namwe kwishima, Imana ikomeze ibagirire neza ibane namwe mwese. Dutangiye tubashimira ku rukundo mukomeje kutwereka rwa buri munsi, muradukurikirana muratwereka urukundo, komenti zanyu, like, share zanyu, ibintu byose mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi, turabashimiye cyane. Mu by'ukuri mukomeje kubitubwira kandi mukomeje kubitwereka, dukomeje kubibona, rero turabashimiye cyane uko mukomeje kudukurikirana. Mukore subscribe rero, batarakora subscribe mukore subscribe mudukandireho kuko nibyo byiza, kugira ngo twese nyine dukomeze tumererwe neza. Rero hari umuntu ushobora kuba akurikiranye kino kiganiro bwa mbere, ushobora kwibaza ngo uyu muntu ninde. Ibyiza nuko rero nobibwira, nubwo ntimukagire ikibazo nyine, kwibwirana n'umuco mwiza. Tuba tubibwira buri gihe kubera ko warebye ikiganiro uno munsi si ukireba ejo, nyine dukurikiranwa n'abantu batandukanye. Uyu munsi ushobora kumukurikirana, ejo ntukurikirane. Amazina nitwa Ngene Grace, ndi umukobwa w'abahondogo, twari dutuye aho bita mu Mibunda mu Turambo, nuko aho ni iwacu, ndi umunyamibunda. Rero nshuti bavandimwe, uyu mugoroba w'uyu munsi nifuje ko twongera kuganira. Nababwiye ko ibiganiro byacu cyane cyane twebwe bishingiye ku iyobokamana, n'ibindi twobishyiramo nyine, ariko cyane cyane tuba tuganira hejuru y'ijambo ry'Imana, hejuru y'umugore mwiza mu rugo, ibijyanye n'umugore, ibijyanye n'imiryango. Turebera hamwe uko twakubaka imiryango myiza y'ejo hazaza, cyangwa se n'ubu ngubu imiryango yacu kugira ngo ikomeze itere imbere kandi ibe myiza. Rero uyu munsi wa none tugiye kuganira hejuru y'umugore w'urugomo, umuntu w'umunyarugomo. Uretse n'umugore, hariho n'abandi bantu mu buzima busanzwe bagira urugomo, abanyarugomo. Yaba ushobora kuba umugabo, ushobora kuba umuhungu, ushobora kuba umukobwa, ushobora kuba umusore, nyine ahantu hose ubarizwa. Icyo kintu rero gishobora kigirwa n'abantu benshi cyane. Umudamu w'umunyarugomo niho dutinda cyane, kubera ko ndi umudamu. Ntabwo ari ukubibasira, muzamumbabarira cyane, ahubwo ni ukwigana hamwe, kubera ko bitugirira umumaro. Iyo mvuga ngo umudamu w'umunyarugomo, ntabwo ngamije kubasebya. Iri ngiri ni ijambo ry'Imana. Uyu murongo rero tugiye kugendera ku murongo hano w'icyanditswe kiri mu Migani 21 no ku 19. Icyo nicyo cyigishwa rero turi bwifashishe uyu munsi, cyanditswe mu gisome Imigani 21 no ku 19. Iyo twigisha uyu murongo rero utwigisha iki? Ntabwo tuba tugamije gusebya abadamu cyangwa se kubasuzugura abagore, ahubwo utwigisha akamaro ko kugira imico myiza, amahoro, kwiyubaha, kubahana ndetse no mu ngo zacu. Iri somo rireba abagore n'abagabo ndetse n'abandi bantu. Ntabwo iyo tuvuze ngo abadamu b'abanyarugomo gusa tuba tubyifashishije, ariko umuntu wese kategori arimo arayizi. Rero nshuti bavandimwe, iki cyanditswe rero cyatubwiye ngo kwibera, reka mbasome Imigani 21 no ku 19. Kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya, cyangwa se urugomo. Umugore w'umunyarugomo ni wo uyu nguyu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kwibera ku gasozi kadatuwe. Ibyiza ni uko kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta uko ubana n'uyu mudamu w'umunyarugomo w'intonganye w'umwaga. Ntabwo tusobanura birebire, ntabwo twinjira mu cyanditswe cyane, ntabwo wenda tuzocinjiramo undi munsi. Ese umudamu w'intonganye w'umunyarugomo w'umwaga bigenda gute? Ubundi umudamu w'umunyarugomo, reka gusakuza, muratubabarira, abana bazamuye volume hano, ntibisanzwe. Umudamu w'umunyarugomo ushobora kwibaza ngo se aba ameze gute?
umudamu w'umwaga aba ameze gute? Nza nkunda gukurikirana, nza nkunda kubaza amakuru, nza nkunda kumva, nkunda kwiga mbese mu yandi magambo, ntimwumve wenda ngo ni ukuvyirata nugira gute, habe n'akakana nkunda kubimubaza cyane. Umudamu w'umwaga ngo ruguru iwacu, habe n'ubwo ngo bazaga nko kumutira ukuntu bagaza bahura ziriya za more zitaraza nyine z'iterambere, bagahura n'amasekuru n'imihini n'imikeka yo kwanikaho. Rero umugore w'umwaga iyo yabaga ari umugore w'umwaga bagazaja kumutira umukeka, nimba ubwiye umwana ati genda umbwire runaka hariya gutiza umukeka, ngo akama avuga ngo nawe arahura, uko adafite gahunda yo guhura, nimba ari sekuru nimba ari umuhini, akama avuga ngo we nawe ngo arahura, kandi uko adahura wa mwaga gusa kwanga ko ikintu ciwe kigenda. Ivyo ngivyo si abagore gusa, hari n'abagabo b'abanyamwaga nabo barahari. Ngo yagazagurisha inka uwabo yamwirukira ati yewe ngize ikibazo gikomeye cyane, uwo mfasha ukankemurira kino kibazo. Ngo akama avuga ati uko inzira izi sinzi ukuntu bazaca uwo mugani urananiye, ati ariko naje uko nta kuntu umeze pi. Cyangwa se ngo habaga abagabo nyine we nawe badafite inka nyinshi, nyine badatunze b'abakene, yaja ngo gusaba umutunzi inka, ngo akamubwira ngo nawe nta kintu afite pi, yewe ukumuburiye n'akamasa gatoya nyine basi ngo asakire abana, kandi ngo akamutegera nuko akamwumvira ubusa. Kuri wa mugabo nawe yabaga ari umunyamwaga. Nuko uwo niwo mwaga rero nari ngizo mbasobanurireho bukeya nyine hano ku canditswe. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kubana n'umudamu w'umwaga cyangwa se w'intonganya, ibyiza nuko wakwibera ku gasozi kawe wenyine, ku karenge kawe wenyine. Iwacu zarabaga ruguru umugabo akama genda akaba ku gasozi kiwe kenyine kandi hari abandi mu muhana, ariko nyine gusa bwari ubushake bwe, ntabwo ari ukuberaga rino jambo ry'Imana ashatse gusa kubigereranya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kubana n'umudamu w'intonganya, umudamu w'umunyarugomo, ibyiza nuko wakwibera ku gasozi kawe wenyine. Cyangwa se rya jambo ry'Imana kujya kwa Pawulo, ibyiza nuko wakwibera wenyine. Urumva kera uko nguko uwo mudamu nyine taba ari mwiza. Ni ikintu gikomeye cyane. Tudutinda muri iki canditswe twifashishije gusa mukomeze mugisome hasi, kirababwira amakuru meza cyane nuko tugomba kwitwara mu ngo zacu nyine. Rero umudamu w'urugomo, nshuti bavandimwe, ubushize hari umuntu twaganiye, twari dufite seminari y'ababyeyi, aratubwira ngo hari ahantu yigeze gutura mu gihugu cy'u Bugande, Kampala. Ntabwo mvuga uwo muntu n'amazina kubw'umutekano wiwe. Ngo hakaba umudamu w'umunyarugomo. Ahantu nakwiye content ndavuga ati iki kintu ngomba kuzakiganiraho. Uwo mudamu ngo niwe wagaze umenya umushitsi w'imusi uwo munsi muri quartier. Nuko akaba amenya ngo iyi quartier runaka hashitse umushitsi, akagenda akamutegurira, akamugemurira imigati, ibiki, ibintu nyine byinshi, akamusura amasukari. Wa mushitsi akareba ati zari zose uyu mudamu ni mwiza ni muzima. Naho kumbe wa mudamu ni umunyarugomo, afite ibinyungu ashaka ziwe, ni umukozi wa Satani mu yandi magambo, ntabwo ari umukozi w'Imana. None wa mushitsi we yabyitegereza akavuga ati se iyi quartier najemo, uyu mudamu ko ari we wanyakiriye, uyu mudamu ko ari we wanyigishije, uyu mudamu ko ari we unyiyegereza, uyu mudamu ko ari we unyereka amasoko aho ndema aho nca, ijoro zose uyu mudamu ni muzima. Nuko no kumva afite indi target. Wa muvyeyi gadusubira inyuma ko ndababwira ya story. Nuko bakajana agati urangezaga ku isoko, nta kibazo niwe ndaguherekeza. Aho ikibazo agishakira ntubwire ikibazo, uko nije muzima hano ndaguherekeza. Kujyaga baba bagenda atubwo tugirega ngo ukuntu ukundiga kugukunda cyane ukuganje nza mba muzima. Ati kuriya nyanakiwe nta muntu bamwe, kuriya nyanakiwe nta muntu bamwe. Yagiraga ngo amubase kuriya muka pasteur, reka kuriya muka pasteur ni hariya ni mu ikanisa, kiriya ni igisirimba cyari mu ikanisa, ariko kuriya nta muntu bamwe. Mwumvise wa mudamu gamubi, wamenye umushitsi waraye ugeze muri quartier, timubi wa mushitsi wazi ngo wa muvyeyi ni imico yiwe nyine, ni ubuntu bwiwe, ni urukundo. Naho ni wa mugore mubi w'umunyarugomo. Nuko noneho batangiraga wenda wa mugore gasubiyega muri quartier inyumaga n'aba badamu bandi babana. Murambara bakomeza gukoresha abadamu, ariko ni ibiganiro n'abagabo wenda babamwe b'abanyarugomo, ariko nditubatindaho ko ndifashisha ababyeyi. Ariko harimo abadamu b'imfura, harimo abadamu beza cyane, ntabwo mwese muri abanyarugomo. Usibye ko n'abanyarugomo nyine barimo, ariko n'abeza barimo. Wenda umunsi uvugaga kubeza nawe uzisangamo. Uyu munsi twavuze ngo turavuga ku badamu b'abanyarugomo.
nuko wa mudamu ngo yasubira inyuma muri quartier, se uriya mushitsi waje ni gute murimo kumubona gute? Ati reka reka reka, kera jewe twaraganiriye, ati uriya mugore kuriya nuku, kera yambwiye gutya, kera yambwiye ko hari ukuntu yabonye muka pasiteri nyine atameze neza, kera yambwiye kina mama ko atameze neza. Mwumvise wa mudamu ngo wagiye kwegereza wa mushitsi, yarashitse agira ivyo amuganiriza, wa mushitsi nawe hagiraga ivyo amubwira, inshuti ye yaje kumusura se, tiyewe kuriya ni gute muka pasiteri ko arimo kwama aceceka nta gusura abakristu ntaki, ati ntaza dusura twaramuhevye, akamerwa kwa muka pasiteri, ati noneho ga mwakiriye benshi, uriya mukristu waje kera yambwiye ko yabonye ko utari muzima. Mwamwumva? Uwo nguwo ivyo ni ibiranga umudamu w'urugomo. Nshuti bavandimwe, rero umudamu w'urugomo ikindi aza arangwa ibindi ni ibiki? Agira urugomo koko nyine, muza muhura nimba agiye guhaha breakfast, agiye guhahira abana, ahuye n'abandi badamu bagiye muri shuguri ziwe, yeme bite mwaramutse, nuko mwari mugeze hese, ati tugiye gusura naka hano dore bagize ibyago barapfushije, ni urugero ntanze, ati yo uzi ko nanje ntahageze ntabasuye, uko afite paper bag agiye gusura, agiye kugurira abana breakfast, agiye gutekera abana icyayi n'abo mu rugo rwe n'umutware we, akamagira indi gahunda ubwo ngubwo, akamajana na ba bantu ngo agiye gusurana, ibintu atapanze. Ivyo ngivyo ni ibiranga umudamu w'urugomo. Nuko akama agenda gahunda atapanze, 2:00, 3:00, 4:00 abana bariyo, inzara, breakfast ntiramugeraho, yakoze ibintu atapanze kubera rwa rugomo rwiwe. Ikindi kandi kiranga umudamu w'urugomo, arakara vuba. Murambabarira cane, arantune n'akanota inzano nari nshatse kukabura, arakara vuba, akabura kwifata, akananirwa kwifata. Ubundi umudamu mwiza tuzi umenya ngo yarakaye, tuzi umenya ngo arishimye, tuzi umenya ngo gute, agira imyifatire nyine, nimba nimusinje warakaye ntabwo ari ngombwa ngo werekane amarangamutima yawe, ariko wa mudamu rero mubi, wa mudamu w'umunyarugomo wa wundi iwaza arakara akama akenera ngo yereke na wa mushitsi winjiye ko yarakaye, wari winjira mu nzu ukamusanga umuntu yarakaye gusa ntahavuga, umwana akaravuga akamakubita, cyangwa se urinjiye uri umushitsi, umwana nimba akoze akantu akamakuru wa mwana akabanza akinjiza mu gihumbi, ukoza wamwumva gusa inkoni ku yindi, inkoni ku yindi, inkoni ku yindi, uri umushitsi. Ese biriya bintu uriya mushitsi azogufata gute? Uwo mudamu ni mubi, uwo mudamu ni umunyarugomo, uwo mudamu ni umunyaburakari. Ikindi kandi ikiranga umudamu w'urugomo, taza agenzwa n'ikintu kimwe, aza agenda nimba agiye gutorera, cyangwa se nimba ageze mu nzu y'umuturanyi, nimba hari ikintu yari agiye gufata, wenda hari ico yari agiye kubaza muri ya nzu, asanzemwo abashitsi bicaye muri ya nzu bafite ibyo baganira, cyangwa se n'abanyamuryango bicaye bafite ibyo baganira, aza yamashika nawe akicara, kuko nti yaraje kwicara, wenda hari ikintu yaraje kubaza, akamaza akicara. Tumva aba bantu yasanze ko bafite andi makuru yabo y'imiryango baganiraho, cyangwa se ibindi, wa mudamu aza yamaze akicara. Ikizakubwira neza ko ari umudamu w'umunyarugomo, w'umunyamagambo utari muzima, azosohoka muri ya nzu aje kuvuga ya makuru, bya biganiro mwagiriye muri ya nzu, aje kubivuga uko bitari, kubera ko siho cari kimuzanye. Swate yasanze amakuru bayatangiriye siho yahereye, iwe asanze ageze hagati, iwe azoyafatira ahandi hagati ageze. Uwo ni umugore w'umunyarugomo, azoyafatira ahandi hagati, w'umunyamagambo w'umunyarugomo, umugore mubi azoyafatira ahandi hagati aje kuyavuga. Muzi ko nageze hariya ngasanga ko baravuga gutya na gutya, ntiwumva? Wenda siko ibo bavuze, hari aho bahereye, ariko yo kubera ko ahereye hagati, kera avuze amagambo atariyo. Uwo mudamu ni umunyarugomo. Ikindi cya gatatu rero kizakubwira umudamu w'umunyarugomo, ikindi kimuranga, agira intonganya. Muzi ko kugeza ubu nyine muri iki kinyejana n'inkoko zitakigwana, hari umudamu usigaye uhagarara, ushobora kuba azahagarara agatukana, agaterana na mugenzi w'amagambo, akazamo tukigitutsi akamusubiza. Ubushize narabibonye nje nyine ndabyibonera n'amaso yanje, hari uwazumbwira ngo bavuze ngo hari abagore batonganye, ngo none urabishira kuri YouTube. Ntabwo wari wo murimo wanje, ntabwo YouTube channel nayifunguye ngo nsebye abantu batonganye, cyangwa se ngo bavugane, cyangwa se ngo bagize ati imiryango itumvikanye, oya, ntabwo ari ico ngico gusa ngishizemo kubera tusije mpanganiraho. Abo badamu nje nyine mpibereye nari mpari, akabamo tukigitutsi akamusubiza ikindi. None ndatekereza ngo se rya jambo ry'Imana rivuga ngo umuntu mugenzi wawe nagukubita urusha uzohindura undi musaya, ntabwo ari ukuvuga ngo uzohindura undi musaya kubite,
nimba agututse, nimba akubwiye ijambo ritari ryiza, yinjira mu wawe ukinge, umwirinde nyine. Uko ni ukuba umuhaye undi musaya uba umuretse kugira ngo agutuke. Kandi ntawe bazavuga ngo utuka utagutuka, ngo utuka utamusubiza ngo aba yituka. Ndagira ngo ni nguko aba awuzi neza. Nshuti bavandimwe, barasubizanya abo babyeyi, n'ubu icyo kintu cyarantangaje. Ndavuga ngo ese uko bizogenda gute? Noneho nkabyishyiraho jewe. Umuntu akamatuka igitutsi nkamusubiza ikindi, ko ndaba numva nokinga jewe ubwo ni jewe, sinzi ko nobasha ibitutsi ngira bikeya, kandi niyo nonabigira sinoje kubitukanira no kwibarabara. Umuntu w'umubyeyi ufite abana, nuwashaka badafite umwana gusa, umudamu wakoze ubukwe agashingirwa mu itorero, umudamu ubarizwa mu itorero, urahagaze mu ibarabara kuratukana na mugenzi wawe. Ibi ngibi mbikuye kuki? Ni rwa rugomo. Hari amagambo numvise, hari amagambo wavuze, hari amagambo wabwiye naka mara nini. Imagine muri iki kinyejana, wa muvyeyi we nimba uhari koko ivyo bintu nimba bihari, nawe ukibirimo, ukiva mu wawe ugahaguruka ugenda ukaja kubwira mugenzi wawe ngo hari ivyo wamvuzeho, hari ivyo numvise wavuze. Ese uwo mwanya uri mu kuwukura, nshuti muvandimwe? Ese uwo mwanya ni bene uwuhe? Ahubwo kuri umunyamugisha, ko nta numva ahubwo ukomeye. Iyo uvuze ngo urakomeye, kuba mfite abantu borenga ari babiri, abadamu babiri cyangwa abagabo babiri, bakavuga ngo ngeneye nuku nguku, ngeneye nuku nguku, bakamvugaho, ahubwo mba numva nkomeye. Kubera ko abantu banganiraho, bafata umwanya wabo, bokoze ibindi bintu bakanganira, ahubwo nje mba numva nkomeye. Nta kuntu rero nosubira inyuma ngo nje kuvuga ngo se mwamvuzeho iki, ngo mwanganiriyeho iki. Ahubwo njewe neza nobimenya, nkamenya ngo naka na naka bari bicaye ahantu runaka babamvuga. Nukuri ahubwo ko numva no kwigura nkavuga ngo yego nuko nkomeye, yego nuko nguko naje hari uwomvugaho ikintu runaka. Ariko abadamu b'urugomo, ese ayo makuru yo koko muba muyakura hehe? Naka yaramvuze ngo baravuze ngo ibiki, ngo mu kazi, ngo mara n'ibintu ndashaka kwinjiramo, ndashaka kumenya ivyo bintu aba ari nk'ibiki, nshuti muvandimwe, nimba uhawe, reka mbikuvuge ngo ni umugisha. Reka ngutangarize uyu mugoroba w'uyu munsi kuri umunyamugisha, ko ufite ababyeyi babiri bicara bakakuvugaho, bakakuganiraho, ahubwo uri umunyamugisha, urakomeye. Rero nshuti, birekera aho ngaho bishire. Kuraja guhagarara mu ibarabara ugatukana ngo waramvuze, nawe waramvuze, icyo kintu canteye ubwoba. Rero icyo kintu nshuti bavandimwe kaba ari akinjiyemo, ntabwo nashatse kubasebya, kandi uko mvuze ni ubuzima busanzwe. Iyo imiterere y'abadamu benshi dukunda kuyumva nyine hano hanze, ngo baravuze ngo naka na naka, ngo baratonganye, ngo naka na naka. Kuva ruguru izo ngo vyagaze bibaho cane, ngo abagore bagahagarara ngo bagatongana. Ariko ivyo bintu ni ivy'ico gihe nyine, muri ico kinyejana. Ariko nk'abadamu muri iki kinyejana, abadamu b'abasirimu, b'abanyamugi basobanutse, ukinjira mu nzu ya mugenzi wawe ngo hodi, barambwiye ngo waravuze. Ese bande bakubwiye? Ese uriya muntu wakubwiye kuriya uba umwizeyeho iki ari wa munyarugomo? Ko ashobora kuba ari amakuru ahubwo ari wowe wagiye kuyavuga kugira ngo baconganishe, iwega ni akazi kiwe. Ni wa mudamu w'umunyarugomo twavuze. Rero nshuti bavandimwe, bagore beza, nimuze mwumva tugomeza kuvuga ngo abagore gutyo, abagore ni ukuri hari abadamu bazima beza batagira n'uru rugomo, basa bamenya ngo ivyo mu nzu muwe gusa, akamenya ngo biragenda gute, ndatunganya ivyo mu rugo rwanje. Nta wundi mwanya agira wo kwinjira mu rundi rugo rwa mugenzi wiwe. Ikindi kandi abadamu b'anyarugomo azazindurwa mu nzu ya mugenzi wiwe hatari urukundo rwinshi, ahubwo se kugira ngo arebe nimba hari agakuru yofata, nimba hari agakuru yokumva kugira ngo akajane. Kandi kizokubwira umudamu w'urugomo taza yumva inkuru ngo ayirarane. Nimba ari amakuru asanze bavuga, iwe ntiyobirarana. Nimba ari ikintu asanze cabaye aho ngaho, iwe ntiyobirarana. Kandi noneho hari n'utobirarana akabivuga uko vyari biri. Nimba bavuze A, iwe aramavuga A, B, C, ashongera yirikeho ibindi. Uwo ni wa mudamu w'umunyarugomo. Nshuti bavandimwe, urugomo si rwiza. Mureke urugomo, mwite ku miryango yanyu, mwite ku bana banyu, murebe ibareba. Muri iki kinyejana ko bigayise, ko bisuzuguritse, ko njewe ntobikora, wowe ko ndababwira nkanje, habe nubwo nomenya ngo wavuze iki, nk'igiki ko ndakibura njewe ntakibaho, ntaco nobona no kwinjiramo aho ngo hode. Subira inyuma bukeya, turi abanyeshuri twigaga ahantu mu kigo, nuko i Bugande niho nigiye muri interina.
Ivyo bintu nyene nashaka kubabwiraga, tuvuga ngo umudamu w'urugomo habamwo n'abakobwa b'urugomo, n'abahungu b'urugomo, n'abagabo b'urugomo kurya natangiye mbibabwira. Ukumva umwana w'umukobwa aragukuruye kandi muri mu kigero kimwe, ukamuvuga ngo naka ngo yaramvuze, ngo naka yaramvuze, ngo avuga gutya, ngo none ga ngo yagiye kumubaza. Intambara ikaba abantu bakagwana. Ese bakuvuze gute? Ese wowe ugenda uja kuvuga ngo baramvuze ni gute? Ivyo bintu biza bibahe? Nagaza nkunda kubabwira nyine. Barabizi baza bankurikirana cane, hano gasinoza kubesha ku mutandao, barandika hariya muri commentaire. Nagaza nkunda kubabwira kubera ko twagiraga ibitaramo, twagiraga amasengesho aho duhuriye, aho tuganirira. Se biza bigenda gute? Biza bigenda gute iyo wicara kuvuga ngo naka yamvuze? Ese ninde uba wakubwiye ko yakuvuze? Uriya ivyo bintu biza biva hehe? Kuva mba yose ndabona umuntu ngo araje arambwiye ngo se wavuze gute? Kandi nza numva ico kintu contera ubwoba, kandi nico nza mvuga. Umuntu agakimbaza ntuvuge ikintu mpagazeho. Narabivuze, naravyumvishije, navyumvanye naka nyine yavuze gutya, nkabivuga. Ariko ni gute bazaguhamagara ngo vuga ukuntu wavuze, ngo sinje, ngo ni naka. Vuga ukuntu wavuze, ngo sinje yewe, ngo ni naka wambwiye. Baje kubaza naka vyagenze gute, ngo nawe ngo siwe. Yewe abantu 5 baravuze ngo ni wowe, ngo si wowe, undi ngo si wowe, si wowe, si wewe. Ivyo bintu ni iki? Ivyo bintu ko ari urugomo rubi. Ivyo noneho tuvuge ngo vyari ivy'abana b'iyo myaka nyine bari muri urwo rugero. None nk'umudamu ubu nyine baramvuze, waramvuze, baravuze ico kintu koko. Yewe navuze ngo tuganire noneho. Nshuti bavandimwe, bavyeyi beza, mureke urugomo, mureke gusebanya, mureke amagambo adahesheje Imana icubahiro. Musukuri. Ese utogira ubukristo we imiterere yawe yonyine, imiterere. Yego rero twari tuvuze hejuru y'umugore mubi. Nari nivuze ngo n'abakobwa hari ababi, hari n'abagabo, hari n'abandi kujya twatangiye tubivuga. Nshuti bavandimwe, nizo mwumva tuguma kubavugaho tugana ku musozo w'ikiganiro cacu. Si uko wenda ari ukubera kubahuka, ari ukubera abadamu mudafite ibikorwa byiza mukora, ari uko wenda oya, gusa mba nkunze kubifashisha iyo mvuga ngo abadamu, naje nuko mba nisangamo, nuko mba ndimo. Rero twavuze ngo ibiranga umudamu w'urugomo, umudamu w'umunyarugomo akunda gutongana, agira intonganye kandi ngo akarakara cane. Gutongana ni ubuzima busanzwe, nta muntu utotongana n'undi, ntawe utovugana n'undi nabi, ariko wakarakara cane. Nuko kandi kurakara n'ibirizi bivuga ngo nurakara ntukarenza umunsi. Ese urinda urenza umunsi, isaha yoshira amasaha 2 umuntu ararakaye. Sinzi uko abantu nyine bagira imiterere yabo, ari n'urakara. Hari n'abaza bandika ngo mwikaye kubera nyine umubabaro, kubera bwa burakare, azaguma yibuke ikintu bamukoreye. Biterwa n'umuntu nyine, ariko nawe nimba uhari ugira ubwo burakare, ugenda uzoza ubugabanya, ubureke, kubera ko si bwiza. Ubabarire, kitababarira. Ikindi kandi akunda kuvuga amagambo akomeretsa, asesereza abantu. Ni umudamu w'urugomo. Ikindi azaja mu nzu wenda y'umuvandimwe we atari urukundo cane, ahubwo ari ukugira ngo arebe ivyo aja kuvuga, kandi bitari byo by'ibinyoma bidakwiriye. Nshuti bavandimwe rero, badamu beza badukurikirana, abagabo beza, basore n'inkumi zose, abantu badukurikirana, n'ukuri mwumva kino kiganiro cane cane ku bavyeyi. Ntiboza ntindaho n'ukuri, kubera ko naje ndi umudamu. Hari igihe ntekereza nje nkumva birantangaje. Se k'umunsi wabona abantu ngo boda abashitsi, umugabo waricaye mu nzu ngo baje kubaza ivyo wavuze, ko bihera he? Mbwira nk'urwo rubanza n'ukuri mu nzu, kumva wenda muza mubikemurira iyo ngiyo ntibigere mu mazu. Ese vyoba biza bigera mu mazu? Timwumva ko muzoza mutuma abagabo batekereza ko bizari kuba vyiza ari uko wokwibera ku gasozi konyine? Ntugatume rero umutware wawe yicuza ngo avuge uyu muntu kwirije ari buniki. Iyo mbimenyaga ko ari uku nguku, mba naribereye ku gasozi, kwa kundi ijambo ry'Imana ryatubwiye hano mu migani. Mu migani niko havuze, ryashatse kuvuga ngo iyo aza kubimenya atarabikora, ko ari ukumeze, ko ari umunyaburakare, ko uri umunyamujinya, ko uri umunyamwaga, ko uri umunyarugomo, ko uri umunyamagambo, yo kwibereye wenyine. None si izo bintu noneho ko yakuzanye kugira ngo umubere umufasha, umubere umujenama, none se urumva izo bintu tazicuza, tazogera avuga ati ese kuko bino bintu uyu mudamu ahakora birakwiriye? Nivyo
ibyari kuba byiza sinoreka. Ibaze umugabo wawe mwabyaranye abana bangahe, aho azotekerereza ijambo ngo uko ari kuba kwiza n'uko yari kuba wenyine. Tumva nyine ko uzoba warabaye ikimungu, warabaye wa mugore mu Bibiliya ivuga. Rero ni urugomo, turi ku rugomo, abadamu b'urugomo, abanyarugomo, turi ku rugomo ni ukuri. Babyeyi beza mureke urugomo, murebe ibibareba ibitabareba, murebe ku ruhande, mureke mugire shuguri zanyu. Uzi ko hari ababyeyi bamwe badamu bari bagitonganira ngo imigozi. Muratora aho dutuye muri Kenya, hari igihe bubaka ama etaje bakaza gusoreza hejuru nyine ku ma etaje hejuru bagashiraho imigozi yo kwanika, ngo umubyeyi akamahagarara agatukana n'undi ngo hejuru y'umugozi. Wa mubyeyi icyo kintu nimba coba carabaye gifite no kubuka bugitonganira umugozi wo kwanika amahuzu. Nimba wamesha utabiza, bika imyenda yawe uyikamure neza, uyibike, ejo mu gitondo uyishiremwo dawuni cyangwa indi omo, uyikamure wanike ku yindi migozi. Ibintu bitotonganirwa, umuntu w'umuvyeyi ngo karahagarara mw'ibarabara wakijijwe, kandi bwaca akaja mu ikanisa akamwa meza kuri vya bitutsi batukanye na mugenzi wiwe, akama avuga ati jewe uje gusaba imbabazi, jewe kuzi twarakira abantu bavuga ngo jewe umukobwa w'Abanyana, kuva mbaye iryo jambo sindarirahira. Jewe umukobwa w'abahondogo, oya rwose sinonarirahira. Nigeze kubona kandi urundi rugero nzoza ngwifashishaga ingero nagiye mbona, kandi ukabo bantu zose twari kumwe ku ishuri. Nigeze kubona kandi sizi intonganya nyine z'abanyarugomo, bagira urugomo buce nyine, abakobwa bama batangira baratongana, ngo umwe yavuze ngo araruta undi. Ijambo ritoya gusa rirazamuka ngo yaye ngo se ngo uranzi ngo uranduta, ngo warambyaye uranduta, barabe barafatana. Umwe yari mu wa gatandatu segonderi, barabaza bankurikirana hano cyane bazaye makuru. Wumve ko ico kintu intonganyi gusa ku kantu gatoya, kubera urugomo nyine rw'ibintu birirwamwo bidafite 12 bidafite umumaro, nta nyungu n'imwe abanyarugomo baza bagira. Wumve ko urageraho utongana n'umuntu, mukageraho mugwana, mugafatana abantu bazima bafite ubwenge, ngo bavuze ngo bavuze ngo yavuze ngo ndi mukuru, ngo bavuze ngo ituntu bana tuno dafite 12. Nshuti bavandimwe, muve mu tuntu ngo baravuze, muve mu tuntu ngo barambwiye. Bavyeyi beza, muve mu kantu ngo naka yarambwiye gute? Ese ubundi uriya muntu ko aba yagusuzuguye aza kukubwira ngo naka yavuze gutya gute? Niwe aba yasuzuguye, ahubwo ari we uzogaye. Kandi nshuti namwe muvuga amagambo n'amazi amenye ngo sikuye ijambo ngo ndayabwirana. Ubushize naganiye n'umuntu arambwira ati none navuye mu kazi mpora n'umuntu yama mbere ikigeragezo, aranzanira amakuru y'Abanyanaka, arangora, numva ko yangoye, nduhe ndavuga ngo wamana kuki umpurije uno muntu mu modoka kugira ngo amgora mbangabire bigeze hano. Hari abantu batagira ayo magambo, batagira ayo makuru menshi, badakunda ayo makuru. Ese niba muzo kuganiraho, niba yibuze nimuganire ku bindi byiza byubaka, kandi niba ntavyo guma mu wagume mu wiwe. Uku muri iki kinyejana hari umugore umukwama ukaja kwicara mu nzu ya mugenzi we, bakirigoye mu gipindi babaganira amagambo adafite 12, ariyo yayangaya y'urugomo, ariyo yangaya y'intonganya, ariyo yangaya azavamwo amagambo yo guteranya, yo gusebanya. Tukambwira ngo abagore 3 bahuriye mu nzu guhera saa 3 ngo bazogeza saa 7 nta kintu bavuze, nta muntu bavuzeho, kandi kujyaga bajya 3 umwe azogenda agavuge ngo yewe naka yakuvuze, kandi bose bari bafatikanyije. Rero nshuti bagavandimwe, iyo tuvuga bino tuvuga ibiba, tuvuga ibyo turi mu kubona, tuvuga ibyo turi mu kumva, tuvuga ibiri mu kugira ngo nawe nibikubaho uzirinde. Ese noneho conclusion gahano tugana ku musozo, ushobora kwibaza ngo ese none womenya gute umugore umuntu mubi, womenya gute umunyarugomo, wometandukanya gute inshuti zisa noneho gana umunyarugomo, ku buryo bitandukanye ukavuga ati uyu muntu ashobora kuba ari umunyarugomo, nico cagituma cane aguma kunyikurura. Ubundi umunyarugomo ntagira inshuti, aza gisheshagira agaharara, aza shesha n'uyu nguyu, ejo agashesha n'uyu nguyu, uwo bashudise none siwe bashudikeje rwa rugomo, karagenda haha ivyo avuga, karagenda ashaka amakuru, uriya aramushaka mwayangaya aza abwira uyu, uriya namuba inshuti amushaka mwayangaya aje guteranya n'uyu nguyu. Tumva none mushobora kwibaza ngo se bizogenda gute kugira ngo mwirinde? Menya ngo uyu muntu ni inshuti imeze gute, menya ngo uyu muntu iyo duhuye twoganira hejuru y'iki kintu, menya ngo uyu muntu iyo tuganiriye tuganira hejuru y'iki kintu, menya ngo uyu muntu hari ico nomwigiraho nkunguke. Ese ubundi inshuti utagira ikiganiro ukungukiraho, inshuti utagira ico yo kumarira. Nabonye ejo bundi akantu umuvugabutumwa yaza wibwiriza, simwibutse neza, yaravuze ngo inshuti idafite ico ikumarira
ngo ameze nk'umwanzi udafite icyo agutwaye, koko niko kuri. None se inshuti yawe idafite icyo yokumarira, ukabona ngo ni inshuti gusa, ntacyo yokumarira, nta gitekerezo kizima, nta nama nzima, kandi uriya munyarugomo, uriya mugore mubi hazabe yaza akamubwira ngo ngo bino bintu ubwo uzogenda gute, hari ibyo ashaka kukumvamo. Ati kuri uriya mugore noneho ubu nyine ni mwiza, uriya mugore ni muzima, wenda azi ko atari mwiza mu mutima we, kugira ngo uvuge ngo si mwiza ko azavuga gutya. Tumva niba ukuzaniye amagambo nawe kugira ngo ushiremo ayandi, abona icyo aja kujana. Nshuti bavandimwe rero, iyo dukora bino biganiro, iyo tuganira gutya, si ugukunda gusebanya, si ugukunda kubavuga ngo byagaye gutya, byagenze gutya, ni ukugira ngo duhugurane. Turabakunda rero, turanga ikiganiro tubabwira ngo turabashimiye, mukomeje kudukurikirana, abakomeje kudukurikirana, abakomeje kuduhera subscribe zanyu, comment zanyu, mukomeze mwandike comment, muza mutubwira noneho inama zanyu, ibitekerezo, mutubwire ngo iki kintu ni gutya, mwavuga kuri iki ngiki, mwavuga kuri iki ngiki, kugira ngo dukomeze twese tugire umugisha. Kandi inshuti bavandimwe, muzozugira icuga abana pana uko ari ukumva kino kiganiro akameje kubwira nubwo se ngo wumvishije ibyo ngo yavuze gutya, ngo yavuze gutya, kuramo icawe, kuramo akawe gatoya ukumve. Nimba ubona nta mpamvu yo kugisangiza abandi, wowe gusa utegere kugira ijambo rizariza ryo kugirira umumaro, wagira ngo wenda hari undi navuzeho. Kandi iyo mvuga gutya nta muntu mba mvugaho, nta n'uwo nenda kwinjira mu buzima, ni ibiganiro byo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Turabakunda cyane, mukomeze mudushigikire. Shalom shalom, mukore subscribe batarakandaho, comment zanyu turazikeneye muzukuri, kandi muzamure ikiganiro gishira, ikiganiro gishapa no kugenda ikiganiro ngo cagera hariya ngo wandike comment utazaho byahereye. Uzutegera ikiganiro noneho na correction n'ibyo twakoze amafutiga kugira ngo mudukosore. Ni ukuri murakoze cyane, turabashimiye. Shalom shalom.